BJP have party ni party na CHARAIBA adugum keno ne na khalami hojikti party gi film si urakte party na CHARAIBA oiramde one man haitare ko Modi na CHARAIBA BJP oiramme se yam na khayam singi bangan son graba opposition si hadagi matang da yam kan kapiko kalibab kano se kanana kalino haitare di BJP ki exactly hadaki PR thambagi khumpa mama lakpa ona daga na Biren gi kano si masi resign tawli maram se atai kaimtagi natte Manipur Miyamgi Yaiphaba Natte semin se nongthom Biren Yaiphaba Natte opposition gi Yaiphaba Natte party kaidana bagi damak BJP se kaidana bagi damakta sacrifice to dia siko akhoi law na CHARAIBA constitution si law punamaki mana akhoi mamani mapani maundagi roi CHARAIBA ni aduna kanagumba amana constitution gi wangmada thabak tawba yati si sumde tawroi khali ko ado hoje khoina ma khoi mayam punamaki mangda taraga lei si kaino kanda Manipur gi si constitutional crisis ama taseng namak leirabra yes I report on wang ma ange ko ado akhoi punamang na di saida leire na hai ko leire karigino leire di harga Indian constitution gi article 174 gi matong mana hari si akhoi gi sahi amagi manungda assembly session ani legedabani habene ko session ani lebasi tha si kamai to ge bu akon ba phangi ba assembly session nimito adagi within akhoi gi tha taruki manungda atop session ama legedabani habani simile constitution da hari se ko adagi then akhoi gi Manipur kanogi Manipur legislative assembly gi rules of procedure conduct of business ki matung ina man hari sina kari haya kanda Manipur gi oinadi akhoi gi session je sahim da homrak legedabani tongsu session ahum je mang sagi Indian constitution na piri ba tha taruk to lalaga habi hendu ka to bodi yaroi sumaina hai si posima khoi khang Magi Pangiba assembly session ji karam matamda Pangibano haragadi akoina nai yengdoi si akoinogi akoi August ki tang taraga nithoi da Pangibani ko numdang wairam loi gibani ado ngarang si tang taraga nithoi oikre ko akoi di aidi ahano makta masigi khupa su kamai pab jano se mai pabi khupa se khoi khangde ba ko khoi khara amadana khoi sum pabadana masigi si tang taraga nithoi oitaragadi tang taramathoi gi ahingda surena loi adagidi akhang ngai kangu mana na khupa tu lali tang taraga ni thoi gi baro pho lei hai adu khara amnam kari ha gi tang tara hum dui se masidam ogidam ni mu hai ko masigi ahum sigi manung sida karam mana sumge se aidi constitutional expert sunna sada banina aidi khangjedre adu aigidi masigi se Manipur gi matang se khoi masigi si kanogi legal khoi ahob mayam ama leire adu constitutional kano se da akaiba mayam ama yarobra haiba port ama lai ado sigi wang hangai si khangdabana hangira aina khangdabagi hangbo orgadi yam pare aduga Indiana ko khangna sum tawdabo orgadi akoi pumna pu sitte aduga India bu sitte haiba port amadi haidaba yararoi sima number 1 ithamjaki number 2 atopa mana akoi ki nagoi di Manipur kano si India si BJP have party ni party na CHARAIBA adugum keno ne na khalami hojikti party gi film si urakte party na CHARAIBA oiramde one man haitare ko Modi na CHARAIBA BJP oiramme se yam na khayam singi masi ayu naina bani ko akhoi gi tokro Delhi gi assembly election si mamangi sayul da loi rabani ko and then masing su phangrabani loi phangamni ko hoji kamai to ki bu Delhi gi chief minister kanana oidone se Manipur ga sab manana madu haptri ko ado kano da akhoi gi press media mayam singda February 35 gi matungda February 35 gi matungda khangani in hai February 35 si tang kya no ngasi tang kya le ngasi si tang taraga ni thoini hayeng humdoi mari manga smile ado prime minister si hayeng thungaba yae na pai maya na pani hayeng ahing thungaba yae na panari ni ko ngasi bokti ma US ta thok mayam ma lei sumaina panare sumaina panakan sida ma laga Delhi gi chief minister kanana oidu no haiba port ma wasak lobagi matam ma lepkani ko anna uigada balusing badugi manung lokthokani aduga wasak lobagi afaba numit ama lepup kanda February gi tang taraga mangagi matung ngasi atum starane moisimi yai ko ado Manipur gi di constitutional crisis ama leirabanina hojik se
PR si lauthuk ta PR ama thambra hayang kana khang ni PR bu moi na ngambai jase BJP na ngambai jase ko si dead back torom khangmonte si ju na na tho bani moi thaluk ta bani har khangmonte tang monte ko cabinet ama tangai phadaba ma leiram gani na khali khoi na khanbada mase union cabinet amagi warep ama lawdaba yara moi na khali thambagi matang se ko adu governor na report ama pigadabani ada governor na report ni hana piramani adu gaden state moi union cabinet ki phangani phamgadaba union cabinet pham do khojik phawba phambagi paw leite sim lere aduna akhoi si numit se kamai to ki butara humdu na saba adu ga train thoi na saba me man ta da gi tang sigi ma phim ma da leire adu ga den atopa mana mayam si akhoi manipur da lei sing je campaign gi haina bisu leiti kwai da gi luri si ni ko khoina sigi matang da akhoi yam nei na ba ya ba pot mayam lei kai no hare manipur government ti thuai ba ngami government ti honorable submission nong thobam biren se mal mafam lok thok ngami mayam lok thoi ni ko lok thok pa da ka dore si lok thoi sing da BJP gi MLA mayam ma yawi then kaito ke wo atop kaino mayam su yawi party gi mayam su yawi then congress su yawi punna lok thok minare kanda anau government ama sembadi moina ngamdre sini ngamdre ko moi kire ngamdre ngamdre se kaino har kanda ngasaki maram si jo mari thokna leibe yai nei na be yai ko hoigi kwai maroi ba ahan ba pot Chief Minister Oihanna na bagi da khan ba mi se ta se bagi di ngasagi MLA hire ga di MLA gi party ki legislature party ki leader khan doi ne ba BJP ki legislature party ki CLP ki moi CLP hire moi na ko moi na BJP legislature party ki leader khan doi ne ba ko khan ga doi ba leader se ta se bagi di MLA sing na khanja ka da ba pot amane ado MLA mayam sing se masina moi na maning tong na khan ba se moi Saladi, masih kayak nak ada, aku Manipur kumpa yang pipa state ko center na tangga leba kanggu di center na kanjano na leba ko. Aduna, sumna kanda tugari ba kanggu, hai tarik ko. Honorable Minister nong tumam Biren si, ya ada ba kanggu ma leido na kari hai kanda. Aku di mabu lok thoga di yare, natra. Adu nui na apa ba center na sini pane kan ba mayam segi kapi ro, mabu lok thoga di yare. Si maksud ko. Ada kini sumna kanda kisu hiram gani. Aku uji caretaker se minister hai tarik ko caretaker se minister sigi magi manakta su minister mayam ama lumbaga dum lei lumbai ka da leminari hai tarik ko leminari adu ga den muju wakal mayam sagalaga muin oini ga ina paraga lei ba pot amani MLA mayam su lei adu masing ya ba kangu na mui sabali ga ina mui chuman dadum ningphung hai na ba dum tai sini ko lei je adu aina masida haidu se nongthomam birena amugana manipur gi chief minister oina sector na habak pa habadu di india ra tongodre ngadu matoro oyodo pot na maniko ado magi tan leiri ba kana sem so obi aga legi na khoina yenka da mayam na sum haina bani amase ai gi subject to correction ni ko akoi thongju assembly constituency gi masi mathang khan bani natra mamang da so chief minister obi ama tangkak mayam ama yaura bani ko mana party gi dam sacrifice to ki bani chief minister oiri ba hoju oina hai ba caretaker oiri ba nongthomam biren se biren na sangpu matamdu da masi oiba yara bane oiba yaba se center na mongoda na mahati normally nang mathangda kudong chaba pigani na mongoda themaga ohen gida bane bako aduna magi si mayam si center gi lusing basing sina mongoda sok corner mayam ama lei bane bako ado mana minister oi kan da tori bathok mayam chungna aduna adu du toy da toy haram kadra adu di khangre hoji masi yam chaw yam kan ba kan akhoi gi candidate ama oidi si minister oiba gi ko then mathang da Govindas konthong jam mati am chaba mini akhoi magi keno sisu yam nakai yam sengi center na haiba matung ina madi gamen ama topol tong na su hona ba yaudi amada su yaudi mas torga tum simin sanong tumam biren sigi magi ye thama pambo moina dum sangle jeba miyam ne ko kari no har kanda mana kari ma tu gi taraga su madagi phamsi mana adum mangoda dum pirak pa yai center na pirak pa yai je khallaga dum dai gra pot amane ko adu masu leire sumna kadar kamai to speaker leire Netra speaker si mayam na khabi dungai kana no hakanda speaker si handaki lan sigi lanjing purel ne na khoina lawri si man lerem daba ngasigi irang si lerem boba aduga nongthomam birena mana marai sai thare ba mana mapang khangsong chon thare ba aduga mana magi kenogi chief minister gi phamdagi tari sigi maru ba maram leng koner ga sakkada ba speaker se mana leng kon mangam gi de ko matam khar kolame
akon bada lengona sapangam gide ba ko ngam gide ba sig maram se chief minister soi ba dagine chief minister soi bani chief minister ngam da bane ba ko adu ngam gide aduga then magi khungpam do speaker na logi ba phirep tu gi matung inna ngasagi wai khemchan ko minister mahut minister wai khemchan si masi bapangan pana torga masu mai am ta leidana masu thabak si york pane ko mai leidi moi ani se amana ama thadona yadi ama he thadok matam da ko handaki poram se kai handaki poram kai aduga mai pap ko sunga moi se minister no thomam Biren da mai pa sakine ba ko aduna moi ani se ka doge ba kanda nara nei duni ko hindu da haraga amana krishnani amana arjunni handaki matang sida mabani oibe yai atopa amaga lei kanano harakanda sagi mayam hainai hairoki emile oiriba ko khoi ts radhe siam masu yam na maru ba mi ama oi de kaino kan magi fire dam nakhi yam singi madi hek hobadagi mahadagi tam si lakpadagi adum simin sanong thomam Biren si ma adum yaki de ya de habse ma media da nong ta phongdi ko aduga kaida so haidi lan manung su ma ayam matam da mapan da lei aduga then lei du karigino haragadi amadu yada bagi ne na mayam adum lonai ko ma yada banina magi mana simin sana ko ba meeting ma yaudi ade then wa tana se ba ma yaudi law ha su ma law chalo chalo suya yada baduna maram oiraga ma mapan da lei masigi port se akoi Tripura gida amak thoki bako adugi matau tammi ma matau tamai ne bako adu Tripura gi nupa du di masu adum se misa oihe aduna masu yam kan bakan di akoi candidate ama oena ai faitong lawi aduna somna kan da ohum lere somna kan da ani lere ko are mayam pa haida hani abo ts kanogi Basanta Kumar ga pa haida hani adu sikim mayam si akoi na haibani yadi natra akoi na haibani yadi sebangam di karigino natra leita pati nati lei mayam se kuji ai keno haijage bako ts bisorjita ma senior oena ma hapurone example ni ko hab kanda somna kanda khemchan hoy ki kolupta leriba kanguduna yagadra haidu ni ko harkani hujik kem hairo bako kari haganda himalay kamina sena kamina ga lamkhang dei chen ki nupa du mani ko sini ko lamkhang dei ai ka ba ngamure chen ki mi du mana khoi thawinjin pirim banena soina harkani ko natra haibadi aina haibadi nakal ani se amada pi matamda hujik pirurgadi problem thokare yar oy ko yar ka kana ka dore hana kai matakda moina kai ne machak oy silai ko sumna kanda piru kanda khoi caretaker se minister se using mapangna dum kalli mai se mi adum khara dum leijei ba ko dum leijei ba ko leiba mayam sina torga hayeng moi mayok tum borong pikhala de mu kamai to ba khoi yaro harade kamai to ba leina si posing je akhoi nei na de ya de nei na ka da ka dore asagi party na pa Central Lusing Basing na pami. One line resolution. Amkak pami. Kaya na hakanda. Chief Minister ki pose. Ako'y kanamata claim toro ko. Nuy na hapag po dito ako'y yari. Ay basi. Sige, one line keno siya. Sima mo'y pam niyo. Pam basi kamay ito ba? Masagi, why Khemchan hoigi, Minister Khemchan hoigi, Kangusu, at may na hayalak pa. So nakanda na ba si Minister nung tumang Biren, ex-Minister nung tumang Biren hayagadra, formal hayagadra, hayaling mangyayari ko. Sige, may Kangu sisu, sumay na hayalak pa. Pulak! Yan na ba ma? Center na ko'y na lusing bangin na ako'y nuy na hayalak pa po amado, ano da ako'y yari. Hay basi. Ado hay ba ng taran na bigay mo jiksi? Ado hay di ba? Hatu na hay tari ko. February ki tarada assembly summon toy. Yes. Toy ko. Mapan na neba toris. Mapan na satli neba. Masu kogi Delhi da koy. Delhi da ahing ama leure. Tasing bagidi lokthok kadro mi ama. Mana Delhi da koy lo thamdu ji kari ginush. Exactly. Yam na tobi gera gadi yam na tobi ay wanida. Aduna tang kanusida mapan sida mana pham tharok pusi are to laga tharok bani nipan tare chule hoi tare to prime secretary da possibility na yar po na mane ko adu troga lamba ya po ne hoje lai si kaino hoi ui yam pajan make seng na ui Manipur Legislative Assembly gi floor sida BJP si maset tarani kairani si hoi ui mayam po na mag ui ado hoi na khangi hai je hoi na khangmodu lanjano ko amadi lei manung da amadi lei re the opposition gi no confidence motion pangan song graba opposition si handa gi matang da yang kan kalli ko kapi ko
kalibab kano se kanana kalal no haidar gadi BJP ki exactly yako yes sikal absolutely aduna how sida masing yamge yamu yamoi to mayam ka sogolakanda BJP se government se turani se center na khang tu ba yai tu dro su bhajaroi party kai ba phim da leire si da num khang party kai do ni ko hadaki PR thambagi khumpa mama lakpa ona da kana Biren gi gan si ma si resign tawli maram se atai kaim tagi natte Manipur Miyamgi Yaiphaba Natte semin se nong thum Biren gi Yaiphaba Natte opposition gi Yaiphaba Natte party kai dana bagi damak BJP se kai dana bagi damak ta sacrifice ton bani na koi di lowi ado lower similar kanda ato ki do lower ga di faring na lowi ya da sini but anyway ma lek low ga step claim to wi ya na bagi leadership ma mo khan ga da kulakta no mayam se akoin ha pa mi sina ya ga da bani hai pose moi nam na yan ga da ne ko kanam da hai ba taroi akoin da hai to ga da ne na tak long ha pu ga di nang ne hai ba nang ne hai da ka do ngasai ki tang tara assembly phang go da sigi ayu angan ba da pung ni pan swai da khoi gi sim minister mathan wasak lo bi lo ga then ma house ta la ga house ta ke no gi chief minister sina lerani lerkan ma council minister lerani lerkan da ke ro pbi governor address pbi phame dana no phame ko phame adagi di magi house tu magi ke no magi ke pakar haitare masing yam ba kamu na sogoli confidence motion ma mathau tar kane ba ko confidence motion tu tham le grani le gra to bi ai kaim kai de ba ko ado then budget session ju mangani tarani le ga yethoga dum to kaim kai di kai na da pu ngak te ne ho je kamai to re simise hatwa tu lok thwe ngatra lok thwe adu ga den somna kanda assembly pham da ba yo lai tha taruk ki adu ge dagi na constitutional crisis sama leire a problem ama leire na lai je si kana na thoi na ta ga di that is BJP na thon bare sumi ko congress thon bare do nate ko akhoi mayam sai ne ba gi ne thok pa ya ro yo ko mui mayam gi man ne ba ai na am kha hai ni mira su da aina nungai je da ba khoi gi ka do se Manipur da leiri ba order India gi democracy si da masi si da yamna nungai ta ba ma thoe masaki hojik ti ka do BJP gi mayam sina government thugai ba gi plan do di to banga me adu ga moi su success khara ma leire ka da government na ma sem ge hai ba moi ngamdre ko kai no har ga da masaki moi chana bi ama lai ba do ni ngasai chana bi da ina mang da panjak re hai re ko moi center da hapa mi amana sim so hen ba se pa mi hai pose moi hain ba pari hain do ne ko honorable simson thumam Biren kangbu da su nakin kangbu da su moi sina kamai da ko center na hapa da ko yare hai ba se po da ma hain bam sange adu hai ba du hain na ba gi da mak da oje stage thak ta lei ko adu moi masen je matam sanga ga di sum sanga ga di lobby yam tawi khaw yam song jang yo ma pan su pa gi phim je lakini se po da ma lei